Daigno, Gendo Keshno, Yen Vedeke, Amadena, or Yen Village. Eva Ahir, Naval National Heroes. The Federal Nave, Komara, Komara Destek, Yadin Maki Kurdi, as Judna Amun, Jene, Kurda, Ayati, Kurdi Jihani, Tani Heroes. وبينما شرعوا إمارة وخشبة إمارة خشبة Jeg siger det også for dansk nu. Kære venner, I velkommen i dag til at fejre med os i Kvinder International Kampdag. Og vi i Dansk Forening vil sige et stort tillykke for alle kvinderne her i verden. نوع من سيادتك. مساء الخير واهلا وسهلا فيكم، واليوم معنا نحتفل بعيد المرأة جمعية دسة، ونقول لكم كل عام وانتم بخير، ونكون المرأة بالعالم، واهلا وسهلا فيكم. I vedbrudt også i dag, vi skal fejre også med Kvinder International Kampdag, og det længere siden også, vi var ikke sammen, selvom vi fejrer i det i Syrien, men desværre vi kunne ikke fejre her i Danmark, på grund af at vi var også alle vores flytning med afdrags med arbejder, og de andre ting også her med sportsskole. Men ja, og vi skal starte nu med Helene. Hun vil sige et ord eller omnikere på dansk. Værsgo. Og tak fordi I var med til at fejre kvindernes internationale kampdag. Jeg vil starte med at snakke lidt om baggrunden. Kvindernes rettigheder her i Danmark, de kurdiske kvinder og den aktuelle debat om rettigheder. Der er sket meget siden 1910. Den kampdag blev indstillet. Og så er det på baggrunden. Kampen blev indstillet. Kampen blev stiftet, fordi kvinder, der var aktive i den socialistiske bevægelse. Så der var behov for at skaffe kvinderettigheder i mange lande. Det galt først og fremmest kvindernes kamp for fred, demokrati og socialisme. De første krav handlede om valgret, kampen mod krigsfange, kampen for omsorg for mødre og børn og kampen mod udstillinger. Og så vil jeg snakke lidt om kvinderettigheder her i Danmark. I 1908 fik kvinder valgret til kommunalbestyrelser, og i 1915 fik kvinder almindelig valgret. Ved kommunalvalget i 2017 udgjorde andelen af valgte kvinder 20-40% af alle valgte. Og ved folketingsvalget i 2015 udgjorde andelen af kvinder ca. 40%. Og så lidt om kampen for omsorg for mødre og børn. I 1908 fik kvinder, der arbejdede i industrien, pligt til at gå på 4 ugers barselslov. Og fra 1960 og frem fik de fleste kvinder ret til 14 ugers barselslov. Og senere blev det op til 32 ugers forældre barsel til hver. Så jeg snakker lidt om løn. Mænd får stadig mere i løn end kvinder. For eksempel tjener en mandlig sygeplejerske omkring 259 kroner i timen, mens hans kvindelige kollega får også med 18,5 kroner mindre. De går nemlig til en gennemsnitlig timeløn på 240,5 kroner i timen. Og så er der visse unge, der ikke kan komme på uddannelse på grund af deres baggrund. Altså vil jeg snakke lidt om de kurdiske kvinder. De kurdiske kvinder var ved mandens side lige meget, om de var rige eller fattige.
Ligesom mændene tog kvinderne også et våben, når eller hvis der var krig. Mange kurdiske kvinder var også i fængsel for at beskytte deres land. Der er sket en her ændring, at før i tiden var det manden, der bestemte, mens de passede familie og gik i skole, arbejdede de også. Der er sket den her ændring, at før i tiden var det manden, der bestemte over økonomien og andre ting, men nu gør kvinderne også. Min farmors mor fortalte hende om livet på landet, hvor fattigdom var alt overskyggende problem. Og så det er den her aktuelle debat af kvinderettigheder. Jeg vil opfordre os syriske kvinder til at tale om, hvad I synes, når det kommer til rettigheder og muligheder. Der er stærkt styrelse og planer om at arrangere regelmæssige møder for de kurdiske kvinder. Ja. وجناكم البنت هالشي مشابه كده للجميع لمخابن هم بالسوج يعني جيب السوج قال لك إيمانيان للواقع جنان بكارتينه وجروج رجدا أم سلمة يبي تشكي بتقري الله واقع جنفا هو أم تبيشن أم ذكر الفصل راس بقى جوي فكرة كنا تسكي وباش نرمتي يا هو جني شوتي غيرين ده وقتنا جياني تبديل الاسم لمخابن جبر سلطان وشتم وتنكرنا ديروكا كردي جمالية دشمنا وشوفي مستمر الجنان وقلان وقلق من جمالا رواديا ينكردون ونحن رجوي شاجنا كردي دنه بالنابي دولة خاتون يارو شاجنا هرم اللور لتاخكي دلو صاحي أول نسينا معي بصالة وزارة الشعبية بدأ بحاج حاجي لأنه يجب زوداريا لجنة سورية لبانشان صالي وماليجي بكر أو كاري زلام جيكا بدماغو زلام لكاري كاري بكر بها هي إن كبينة سمون أربعة إقامة سم أدوكا ونوهم فوسيتا فوس سم أدوكا من for Helsing Frivillig Center og hun var en af de hjælpende hånd, som vi har på Voice logo, eller på Voice forenings logo. Og hun hedder Kirsten Gast. Og vi håber, at hun kommer her, fordi vi vil at sige tak, Kirsten, for alle ting, som du Divisia ini dekat. Kamu komen ya?
دیسا دلی رزیل دنالی جانی به دمایی چقه به حالی دیسا دلی رزیل دنالی به دمایی هوقه به حالی دجم بردن دردم گرانه یارم دبن ماه نزانه دجم بردن دردم گرانه جانم دبن ماه نزانه از شیابم او برفامنی آخ از بهار بم او گلامنی جانی از بکسم او صبرامنی درد تهوخ گرانه نرلی جانی از شیابم او برفامنی آخ از بهار بم او گلامنی از بکسم او صبرامنی Bele. Vivir la pausa ciega en Altima o يمكنكم ويكانوا goya din an lokala ya bodastoke o gafe o safban o ti e fossilisme zakme o behta bi fil potseda voice pola an kan shole ni saati hai medawa ek ke baare chighliyat bedena o qahwa shole ni saati pishi
جمعیت انجمن عائلات یا کومالی اندام کومالی که خوشمون افراد به شکلنا کومالی در کردی نور نمار تو ایلی نفر ین بیشتروشی دار. هناك شريط فينا وأخص يعني مشكلة باشا نفكر هنا حلوسة وكذا. Jarasta.